timu ezirabireho kuzarurengo rw'ihangane zikozere kurunjo mu mizano y'icyanga cya Ankole hereze kuhendera muri Uganda. Ezirimo timu mushanza boje hamwe timu mukaga zabice za volleyball zebembirwe St Kagwa Bushenyi High School hamwe na St Elizabeth ba champion. Shema High School na Buremba SS ababira ba kabiri. Itano za netball zebembirwe Kibas High School ba champion. Ina za basketball y'abashato havandi zebembirwe St Joseph's Vocational School Mbarara ba champion. Ina za handball abojo n'abice Elementary School St Kagwa Chizoba Merehira hamwe na Masheruka. Ina za woodball zebembirwe Chamate Secondary School abaro ba champion baboje hamwe na nabice Kandezi zishabirwa kujwekyera cyanga kurunje. Bakuru b'imizano y'amashomero ga siniya muri Ankole borekero kwatwaho amashomero gamagataru kwetaba imizano kucara munongo kuruga buhwejo aho bagizira ngo nibija kurekero kubasiko kureba ngo baba bahiga batandika kujejumbiramo. The teacher wenda wishomero oba private oba government at least from all these disciplines tokare mamwe kokore ma football tokore ma netball wale ma netball tokore ma badminton tokore ma badminton tokore ma at least one item ogira wizira ma nukutegwa kugera bichweka bisatu ntutekwa kutebekana somutwe tutewekana sebinde bichweka byombiri kandi tugarike tebona nemichwe na nebindi byone bikubasa kutuyamba waba norondo murumo nindo ine cyo kuzakora amageze mugabasa kutwara yo konke kureka murumo nemichwe hamwe na nebindi bintu ebuwayejiro mwishomero timu zikikamushanju no bwarahigo kandi ryo kubanza n'ishomero rya chairman wa Ankole region second hato mushanga ekisindikire timu zinyingi ziri kurenga timu zimushanju ndenda kusima thank you for leading by example kanta sindikire zonka na numuza tebotenso tazane kunu ya za badminton hona sindikire timu zintenda kusima thank you so much twatanse ni hamwe ka timu basa kwanti nitaininga legacy bakubite ibasireho then tukuzana sho expecting and delivering kumenga shuwa ngo twaleta pride region ya Ankole. Imizano ya Uganda yona nija kutandika 2012 ryo kwezoko kandi Ankole nija kujwecyerwa timu ziri kurenga 50 imizaniro kuhiki 12 aba TV West and Alogias byamukama.